Učimo se indonezijščina. Tema lekcije: kuhinjsko shranjevanje. Wadah makanan. Posoda za hrano. Kotak makan. Škatla za malico. Kantong penyimpanan makanan. Vrečka za hrano. Kantong freezer. Vrečka za zamrzovanje. Plastik wrap. Živilska folija. Aluminium foil. Aluminijasta folija. Pantry. Shramba. Lemari dapur. Kuhinjska omarica. Laci dapur. Kuhinjski predal. Rak dapur. Kuhinjska polica. Rak bumbu. Stojalo za začimbe. Klip kantong. Sponka za vrečko. Sabun cuci piring. Detergent za posodo. Deterjen mesin pencuci piring. Detergent za pomivalni stroj. Mesin pencuci piring. Pomivalni stroj. Spons cuci piring. Gobica za posodo. Sikat cuci piring. Krtača za posodo. Sikat gosok. Krtača za ribanje. Sabut gosok. Čistilna gobica. Rak piring. Ocejalnik za posodo. Bak cuci dapur. Kuhinjsko korito. Saringan bak cuci. Cedilo za korito. Tisu dapur. Papirnata brisača. Kain pembersih. Čistilna krpa. Tisu pembersih. Čistilni robčki. Semprotan pembersih. Čistilni sprej. Botol semprot. Pršilka. Sarung tangan karet. Gumijaste rokavice. Tempat sampah. Koš za smeti. Kantong sampah. Vreča za smeti. Tempat daur ulang. Koš za recikliranje.
Tempat kompos. Kompostnik. Sapu. Metla. Pengki. Smetišnica. Kain pel. Talna krpa. Deterjen mesin pencuci piring. Rak bumbu. Klip kantong. Želite zavedno ohraniti te besedo v spominu? Obiščite Flaškaroluna, ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.